Удмуртчуанын важичко вылем шемьяно выживутишлы воршудлы, егет ёслы ваня буро улон метчотос шуса. Тажик кылде выл шемья, аз корка пушкын улон вылон. Ожик немачке якшур бадя yorosыш мастер ёслы нелькуныш чеберлыко киуж ёсия ескалык центрын уштишке маджитонзы, аз корка пушкын. Сокуин люкет ёслыш кылды темын. Вале сучкон, кабак, нунышуан, корка пырон. Вале сучкон шуанлын елолез, кышекензы, сочарыш вера солен пирданес. Aș vrea da scăcare scășeni cutkevele mujenil, da șa nasles pridanный. И вылькенлен аслаз да șa muj ёсыс шыкысын трас люкамын. Шыкысасылын диш ёс, чушкон ёс. Ну, зекно диш векчино диш, половик ёс. Шыкысыш ваньмыз подтамын ошылымын, якшур бодяки башлослен тунсыко пужьятышкон, куишкон амал ёсы, туж векчи, ненек чебер пужуос. Буйолзе аджосос, вашкала буйолез аджины дышизы. Суе тоже аджоно. Али монотке качегине буйоло ветевал. А аджоно кудис кудзе кутоно. Кудис чебергес, кудис ненек гесатке. Тунсык яшкиш ёстейкыз кыле Надежда Ивановалын уж ёсы сынерчи да сарпала центрын тырше. Печи дырьяз бускелешеныз шуйлеш муньос лештемез вуттис сое ужану дысас. Гор чуен врыны киос укатано шыды ишлуны куле. Надежда шуез кииныз кутылыса бырье сужа. Горшок ёссе вашкала шамен леште, гончарный кругын бергате, кыкарня пала куаште, гурын суте. Тайс тани елын карымын, тани пеймыдгес коняке елын. Скажи, елын марса карымын. Та ел пушкы пононо, да 5 минут вожоно ел пушкын. Сре подтоно, куачтоно и вылич гуре пуктоно. Обжигать карымын опять. И се тани тачелу пеймыдгес. Центрын да сынерчиос ужало. Тани сос, кибашлуос. Сослен киоссы улыш пото, туала шамен куэм, пужьятем, вандем, вурем, башкала якшур бадья арберьос. Борис Петров, Светлана Добрякова, Григорий Фомин, Мынам Удмуртия телеканал.